gatatu niko zingana. Urebye iri munsi ya 13 ni nka 12 gutyo. Turebe ndebe ukuntu hano size 309. Okay. Okay. Kacireho text magana 309. Save. Refresh. So hano harimo 22 22 22. Hano birarekuranye cyane. Ciremo ndetse gatoya. Gatanu. Cuma gatanu. Noneho shame 3 5. Save. Makumyabiri. Okay, it's enough. Okay, noneho and okay, ndagabanyaho size za text ngiye kugira 11. Okay, ibi nagize 70 text to 18. Seriously? Okay, enough. So noneho igikurikiye, so ngiye guhindura iyi kara y'iyi paragraph. Igikara ngana gute? Ni gray. Kara save. Okay, noneho ngiye guhindura izi
izi ntuzajya amalinki yacu nayo linki ndahita mfata text vuge text decoration text decoration none kugira ivane iriya mirongo, noneho ngire kara yazo, kara kare nakoresheje ni iyi copy paste save. Noneho nanone si bazajye bashiraho kiriseri hajye hazaho imirongo text a over text decoration ibe underline. Dukurikijeho iri buto rero uko turarishiraho naryo turaza hano, twayirangije tuze tuyihe div, tugire class tugire reka tuyite noneho noneho handitsemo create an account, create an account, gire save. Noneho ngiye kurikoreramo no ndi kubikora muri Photoshop kugira mbashe kuba nabiringaniza.
Okay. Ntayo ngiye gukoresha, ahubwo ngiye gukoresha image yayo. Image kangere gutya, utumo tubiri, image yitwa png. Okay, then save. Tugire refreshing. Nayo ntikeneye, nayo iyi ntayo ntikeneye. Save. Okay. Turebye neza ijya gusa n'iyererutse cyane, turebe ukuntu twayihindura. Okay. Noneho okay, so igikurikiye reka nshiremo na text yanjye. Iyi text turayikanye nyite paragraph. Save. Okay, nze hano nshire gutya, copy, paste. Text ni umweru. Okay, size igomba izaba ari nini, reka ngire 20, turaza kureba. Okay, igomba kuba ari fonse cyane nanone. Turayongera, reka ndebe ukuntu ingana neza. Ingana gute, uretse ndebe ni 42,270, ariko ntabwo ari iyo. No.
n'ubundi ni iyi. Okay, ndagira ahubwo hano 7. Zero. Okay. Noneho iyi text igomba kuba ari font ngire 900 nyinshi 700 700 ngire 600. Okay. Ni sawa. Noneho ndagabanya font 18. Okay, ngiye kwimanura hasi. Top 10. Sorry. Okay, reka nkoreshe pen 10. Okay, yabaye nini cyane. Reka ngire 7. Igomba kuba iri muri centre neza. Ngire 8. Okay, ngire left nayo 5. Okay. 10. 15. Okay, nta kibazo aha. Turebye neza hano, dore urebye muri iyi text karimo icyo bita shadow. Ya shadow kuyishiramo, turaza hano kuri text n'ubundi tuvuge box shadow. Ndavuga ko iraba ingana kuri y iraba ingana na kangire 1, 2, no 0, 0 ni y, no kuri x 0. Noneho
uko iraba ingana sayizi yayo ndayigira kayingire mayinasi, ok reka nyigire rimwe, ok noneho nshireho ibara ry'iyo shadow ukuntu iraba isa, ok reka ngire black, ok cyangwa reka ngire black, ok then reka turebe, ok save refresh, ok turebye urabona ko imeze neza. Noneho hari hano kangire bibe kangire 5, kureba ukuntu biza guhinduka, bihita bisa naho ari byinshi nyine, kandi aha ntabwo aba ari byinshi cyane. ok reka tugire 3, turebe 3, 2, nibi. Noneho iyi ngiye kuyimanura hasi, mfiteho kangahe, gifite makumyabiri na kangahe, no ntabwo ari aha, margin top ikire 24, save, yaniyi, ok ubu dusigaje ni iki gice kiri hano. Iki gice nacyo ukuntu turagishyiraho ni ibisanzwe, turajya hano dufate turaza hano hasi tuvuge div class, tukanyite text 2, noneho agire paragraph yitwa copy paste, save, ok refresh, ok tugiye kuza hano, iyi ni link, ubwo turavuga yuko ari kugeza hano,
paste, okay, save, refreshing, done. Noneho nze hano kuri text iyi, okay, copy, paste, ariko ni kabiri, save, okay. Noneho size turagira 20, okay, 20 ni nini, 13, 13, igomba kuba ari daka cyane, ari umukara cyane, igaragara cyane, so okay. Noneho font sisa, okay, turayongeraho gatoya, rimwe ibe 14, 14 oya, ngire 3, save, refresh, ni ariko janino, okay. Noneho turafata turayimanura hasi ho kangahe, 40, top ingana na 38, save, okay. Itenza fate yino, gire copy, paste, give kabiri, n'iyi kabiri, then save. Urabona ko byoroshye nyine, okay. Tuzasubira mu yindi pariti ya gatatu, ariyo yo hasi, ari cyo iki gice cyo tuzakora. Murakoze cyane.